proglašavamo propast dosadašnjeg, ako ga je uopšte bilo, dogovora između vlasti i naroda, izlazimo u narod sa predlogom novog narodnog dogovora i tražimo podršku našega naroda da na ovim načelima sa kojima smo ovdje izašli danas pred vas gradimo jednu novu srpsku politiku i kandidujemo je na sljedećim izborima. Ovim rečima je jedno od najvažnijih nevladinih udruženja u Srbiji obznanilo da prihvata dugogodišnje pozive i naroda i elite da se Dveri i politički angažuju. Tako je, posle 12 godina rada kao nevladine organizacije i posle višegodišnjih priprema, 10. februara 2011. nastao novi politički pokret pod nazivom Dveri – Pokret za život Srbije, koji će na izborima učestvovati kao nezavisna izborna lista. Savindan 1999. godine. U vremenu raspadanja i bombardovanja Srbije, stranačkih interesnih borbi, u uništavanju svih moralnih i duhovnih vrednosti na kojima počiva srpski narod, grupa studenata srbistike na Filološkom fakultetu u Beogradu pokreće nacionalno glasilo mladih ljudi Dveri srpske. Od studentskog fanzina i njegovih prvih promocija na Beogradskom univerzitetu nastaje udruženje nacionalno svesnih studenata, Srpski sabor Dveri. Borba za kulturni identitet srpskog naroda, proučavanje i hvatanje u koštac sa najozbiljnijim istorijskim i nacionalnim temama poput prve javne rasprave o Evropskoj uniji ili kampanje protiv čipovanih ličnih karti, više od 40 brojeva časopisa na stotine tribina širom srpskih zemalja i rasejanja, pravljenje asocijacije rodoljubivih udruženja Srpska mreža, sve to polako, ali sigurno gradi nacionalnu prepoznatljivost i autoritet Srpskog sabora Dveri. 16. februar 2008. Dan pre proglašavanja nezakonitog albanskog odcepljenja Kosova i Metohije od Srbije. Dveri sa još nekoliko patriotskih organizacija u prestonici Srbije organizuju prve demonstracije u državi protiv tog čina. U Beogradu, u atmosferi prepunoj medijske izolacije, na ulice izlazi više od 10.000 mladih ljudi. Dveri srpske, nekada nikle na fakultetima, zatim proširene po čitavoj Srbiji, najzad su izašle u arenu političke i nacionalne borbe. Demonstracije su bile dostojanstvene i nenasilne. Pokazale su i vlastima u Srbiji, neprijateljima u okruženju, ali i čitavom svetu, da su upravo mladi ljudi spremni da brane i Kosovo i Srbiju. Ove demonstracije su bile samo početak višemesečne kampanje, kojom su Dveri pomagale državi Srbiji da poveže svoju borbu za Kosovo sa srpskim narodom širom Balkana i sveta. Priča o ovom pokretu je tek počinjala. Dveri su dokazali da su srpske, ali i da su organizacija koja učestvuje u borbi čovečanstva, da ovaj vek bude vreme veće međunarodne slobode i solidarnosti, a ne samo vek imperijalne sebičnosti i globalnog totalitarizma. Tri su osnovne tačke programa Dveri svih ovih 12 godina. Obnova porodice i porodičnih vrednosti, odbrana nacionalnih interesa i domaćinske ekonomije i moralna i duhovna obnova. To su osnovni razlozi zašto Dveri izlaze kao nezavisna lista na predstojeće izbore. Niko u Srbiji ne nudi odgovore na ova suštinska pitanja u srpskom narodu danas. U atmosferi širenja i jačanja svog pokreta, ali i sve težih problema u Srbiji, Dveri srpske na svoju 10. godišnjicu rada, Savindana 2009. dobijaju značajna priznanja Srpske pravoslavne crkve i naše dijaspore. Pavle Božijom milošću, pravoslavni arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski, odlikuje ovom gramatom Srpski sabor Dveri za pokazanu nesebičnu ljubav i revnost prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a posebno na uloženom višegodišnjem trudu i značajnom doprinosu u očuvanju srpskog nacionalnog identiteta i na svakodnevnom svedočenju istinskih vrednosti naše pravoslavne vere. Svim članovima i saradnicima Srpskog sabora Dveri želimo od Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista
i presvete Bogorodice svako istinsko dobro i uspeh u daljem radu. Dano u prvoprestolnom gradu Beogradu, o Savindanu, 27. januara 2009. godine. S blagoslovom Patrijarh Srpski Pavle. 24. mart 2009. Beograd, centar Sava. Obeležavanje 10. godišnjice NATO bombardovanja Srbije i Crne Gore. Nova, mlada Srbija neminovno i nezaustavljivo dolazi i uzima stvari u svoje ruke. Deveti septembar 2009. U Beogradu je održana prva porodična šetnja, manifestacija koja slavi osnovu svakog društva i države, tu ćeliju života, porodicu. Dveri nikada nisu bile samo časopis, koji jeste naš glavni temelj i oslonac i stožer okupljanja nacionalno svesnih, poštenih i požrtvovanih Srba. Okupiti takve ljude na jednom mestu i stvoriti na potpuno novim temeljima nadstranačku organizaciju Srba bila je u stvari ideja vodilja Dveri svih ovih godina. To se pokazuje i u obnovi narodnih sabora, kasnije asocijaciji na desetine srpskih patriotskih udruženja i svih srpskih zemalja i rasejanja. Protest protiv nezavisnosti Kosova, nekoliko porodičnih šetnji, na desetine društvenih i humanitarnih akcija uverili su i nas i druge da smo sposobni i spremni da se borimo za bolju Srbiju. Pokret za život Srbije nisu stvorile Dveri, on se sam rodio. Za to vreme Srbija nastavlja da propada i ponižava se. Pod pritiskom Zapada, a protiv volje naroda Srbije, srpska severna pokrajina Vojvodina dobija 1. januara 2010. paradržavnu autonomiju. Skupština Srbije 31. marta 2010. donosi autogenocidnu rezoluciju o Srebrenici. Nastavlja se rasparčavanje zemlje pod izgovorom regionalizacije. Vlada Srbije 9. septembra 2010. odustaje od nacrta sopstvene rezolucije o Kosovu i Metohiji pred Ujedinjenim nacijama. Prihvata se rezolucija Evropskog parlamenta od 19. januara 2011. kojom se faktički Srbija odriče od borbe za Kosovo i Metohiju. Neki muslimanski prvaci iz Novog Pazara otvoreno najavljuju odcepljenje Raške od Srbije i zaoštravanje odnosa između islamskog i pravoslavnog stanovništva. Građani Srbije su već dugo poniženi i uređeni od strane aktualnog režima koji nas je i nacionalno i socijalno upropastio. U ovom režimu sve je na rasprodaju. I domaće banke, i domaće firme, i naše najprofitabilnije preduzeće Telekom, ali čak i izvori pijaće vode, naše zemljište, naši rečni tokovi. Zar u jednoj Srbiji, koja je poljoprivredna zemlja, je moguća nestašica mleka? Jasno je da Srbijom vladaju ujedinjeni monopoli koji kontrolišu naš kompletan politički, ekonomski i medijski život. I jasno je takođe da je ovde uvoznički lobi najjača stranka, a MMF onaj stečajni upravnik pred kojim smo zadužili buduće generacije. Dveri nastavljaju da učestvuju u mnogobrojnim socijalnim i humanitarnim akcijama, povezujući ljude dobre volje i one kojima je pomoć najneophodnija. Ponovo radi Srpska mreža, asocijacija pravoslavno-nacionalnih udruženja iz celog sveta, čiji su Dveri osnivač i koordinator. Do sada smo pomagali narodnim kuhinjama na Kosovu i Metohiji, višedetnim porodicama u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori, našem narodu koji je stradao u zemljotresu, poplavama, samohranim majkama kao i deci bez roditeljskog staranja. Ako bih nešto morao da izdvojim iz svih tih posjeta, do sada sam ušao u preko 200 domova, to su svakako dečiji poglevi. Kada je u njima